الو الو كتي ايماني كتي باركوري بخالي مبراهيم بشتغل دبي ابوش يا بري طرفان دي وبريه اشكو زاد بيويش كربرن واخ لما مالك خرابي واخ ما في طفالي سيهو يكسالي ايش شر عسكرياي لاو كتي بير بشتغل اشكو زاد بير رقماي نامان زاين بير رقماي در خصام داباته والله جنها وحتى ساعات حفت قولي وقف النقر يا اسكفر كفر لقام شلون هايلم قصبا ودني وردر كتا اویرو درو سوق والا بونه و دنگ موتور د دولاب لباجر دیسا کیم بویه آسایش و دسپلینا لشکری جاردی بنده خوی کنترل دانینه و حمله لشکریه دست به بویه دست شروان تساق به تزانه ابو الرش لویده که نحو جیدی ساز به تماشوانه موی پاراسم جارا خلق امه ایرو بنزاق شنو ضالوات حسم قل کی دوباره بوی کرویه نحو جيب پاراسم يجي بكر ايش قول هذيك عذابه زين وقت لا ده بس كده دبیجن هر مروفک دهندره خود پیوستی آوی بسه تشتاهیه خو تیر کرن خو زیده کرن خو پاراستن اما ما خو تیر کرن و خو زیده کرن گرتیه و خو پاراستن جمرنا لازمه موقعاً جبوگو ام زیده پوخی هف در نخن و روپلین کون و نکن هر یکش جم خود لیکولینه بکه بید دیرو که ده چند جارا کرد بونه عسکر جد جمنه خوره تشتی گو ازانم بونه عسکر جد ترک و فارس و عرباره ولنا على طلال تو شكلي تبه بفلاتي دريج وقوري بيركا تبحثادي روكيتك والتكيت هاتي بحثادي روكيتك ولنا على طامون وفرعون تبه تدبيجي عرب دجمني منه ولا كرمان قش خالي منه قريبي منه الله وكيل يتاد دوها بالك فرمان دارك دنافها بالا دركتيه قو نيفيا قصديك قش عربن تاتي تدبيجي عرب دجمني منه وبصلاة احمد ومحمد وعيسى وموسى تنظام تدبيجي عرب دجمني منه عربك اف باوی کالکی منه د جيش انکشاری د ایام عثمانیا و اف جی کالکی منه شفیر جنرال کی فرنسی بو حنتور داجود و اف جی باوی منه د جيش سوری د هزه تایبت بو فرقا چهاراده كاسورته ده تبقى ديك اف طفالي سيك صالي عسكريه از باورم وج مقصدها ما فهم كر وج مقصدها ما فهم كر وبرجي قوتنك هي دبي ام عاشق جلاد خونه تشتي اف كريزا قول سوري دركت ريجيم جبول لشكريه تصريحها عسكرها داسك ناندن وسفربري اعلان كر سفربري صد اغرا خيري بالدفيريا واده اصلا عسكريات سوري مرود كظلام ويدعلمي نراشنا مسؤوليه قوتنا تبشكر به و آج زیدتر او وک ارکک ولات پاریزیه لسر هر یک جمعه جبوه که دستایا پاراستنه دداویا 1014 هزن ارک خو پاراستنه آوا کر لهره من گریدای ریوبریا فسر يعني آنها شو ناگوزارو که ما 9 سال و 10 سال عسكرية بكن و سالك تنه بكن صالك وماك احتفاظ سالك تنه جبر او مها داوي قش بفياشه و اجازات تصريح يدره وشونا وق بريد الشام وحلب ولبنان بطرقه ويد عسكريا خد يا القامشلوبه يا الحسكه پر و هر ديرا زوري هجمارا شروان هزن خو پاراستنه زیدتری 15000 شروانه اف چلو د پرورده برخستن دبه پرورده چلو ددوا دیاسی دی گوف عسکریا پوچیا ما دورا پینجا از ریخید ری خود بدم اوه بو چلو دو پرورده ریخ بشه بابا مکیاج پیدا نبو ما جیب قیره ده هر اف چلو د پرورده برخستن دبه و هیجی بردوامه
ده هر پروردهیکê de ev hêza ha li rastî hemleyeke ji reşkirin û êrîşê tê. Displîna leşkerî li ser bendê kontrola xwe ciwaneke Kurd bilêdan û darê zorê dibe leşkeriya neçarî. Asayîşa PYD êrîşî malê welatiyan dike û hejmareke ji ciwanan li ser şîvê radike û wan binçav dike. Leşkerên bi navê hêzên xweparastinê zarokên 14 salî ji dibistana xwe direvînin û wan tevlî hêzên leşkerî dikin. Xwax çawa bû we çawa kir. Herê carê şaştî û kêmanî derdkevin lê newlo jî. Ne şoxlê herkê xweparastinî yaxê şoxlê arkê parastine. Wala bi tirê bazê wilat heyata xwe didî. Tişkî wilo rodaye. Ji van mînakê wilo pirin. Xewna me yî bi sala bû got rojekê em xwedî hêzek bin. Matmayî dimînim ku îro em xwe jê didin alî û armanca dijmin pêktînin. Şervanên hêzên xweparastinê hêza me ne lawê me ne. Hêza goşervanê wê na xwîn li ser vê xakê rijan dibe, hêjayê gomero rêz û hirmetê ji ware bigire. Ala wê ramûse û di ezmana de bilind bike. Şervanên hêzên xweparastinê silav û rêzên şoreşgerî ji bo we. Şervanên rûmetê. Bêh nafre. Salek nebû 2 sal, veger. Salek nebû 2 sal. 2 sal nebû 3 sal. Va tamam gotiya derkevde.